President Pranab Mukherjee nagasi Khongjom War Monument sanga kre Manipur ke lai oi kharabaning tam lanmi singda ikai khumna ut kre Khongjom lan phamda thawai na pontha pi khraba thawba sing ma phamda Chief Minister Ibobi na luching ba miyam na hai lai katuna ikai khumna ut kre Yellow mi kanan na ba assembly na pass taw ki ba bill ahum da SNPV na ba JCILPS na point kunmar yawa memorial na ba President Pranab tapisin kre amasung lairaba miyam da seng yen bada MLA Minister seng yaw yabra yadabra haibagi matang da High Court PIL tharaga ne BJP Manipur ki President Saubana fongdokre Ma'am Kurumzare adom na yangbire bas Impact News ni ay okram somendro na uzi pungza sa pabugi maru pau sing miyam da pijari kheb sing da British ka sona ki ba Anglo Manipur War natraga Khongjom lan gi sama kunmanga suba kumon ga mari leina ngasi laibak asigi President Pranab Mukherjee na Khongjom War Monument sanga kre Khongjom landa mari ba ki tamak thawai tha khraba thawba singi mafamda ikai khumna bu utlal na President Mukherjee na Manipur ki miyam da yaipa pauzel su piki lamdam asigi mahausa gi fazaba tongan furup amadi lining laisol gi miyoi sing na nungsi stana na laiba si urupadagi laibak asigi anba Prime Minister Jawaharlal Nehru na Manipur bu Jewel of India haina mingthol lambani hana su President na tilliba miyam da thamki loina na British amadi Manipur gi lanmi sing na sona ki ba Khongjom lan gi matang da su President na samlap na wari likhi ngasi Sangha kiba Khongjom War Monument ki replica ama Manipur ki Governor B. Shanmuganathan President Pranab Mukherjee da kudol tamki Chief Minister Okram Ibobi na su ngasi sangha kriba War Monument ase funga nungdum haibadi funga bu ngak tuna thamliba nungdum dagi wahan thok lauraga sabane monument ase na Manipur risigi pangal thauna amadi lingzel gi sakam oina lawba su yai loinana English sing amaga chanipan mariputara mathoi gi landa British na tamu kasar amadi Kohima dagi landarak pada Manipur gi lanmi sing na maikai ahom dagi ngak thokna na ba lanthing na kiba adubasu masak takli hana Chief Minister na sandok na taki for its rich and varied culture of the people and the endurance, tolerance, and the same time solid determination of the brave people of Manipur has endeared it to every Indian. And once again, Pandit Jawaharlal Nehru very correctly predicted that Manipur is a jewel of India, truly the jewel of India. It is not only for its rich cultural variety, for its pristine beauty, for its brave men and women, but for its broad tolerance, pluralism, celebration of pluralism, acceptance of universalism. Ayuki matamda Khongjom lan phamda thawai na pontha pi khraba thawba singi mafamda tarpan katuna ikai khumna utki British ki mayok ta akan belan sokna duna marai ba ki damak thawai ka thokraba pauna brajabasi ki mitam dasu Manipur ki Chief Minister Okram Ibobi singna luching duna hailai katuna ikai khumna utki Manipur Rifles ki personnel singna nomai round hom la kap tuna gun seluchu pi ki thorama duda Minister MLA madi civil madi police ki makok thong official kya su saruk yakhi lan phama duda laikhedrab athaw lanmi singi damak dharma gi oiba laison tinson kya su pangthoki Manipur University Students Union Musuna Susindana Sam Kunmarak Subu Khongjom de Palan Thoram Pangthokre Manipur University Complex Teleba Coffee Corner Pangthoki Bachamba Thoram da Manipur University ki Vice Chancellor Professor SNK Sarmana Luchingduna University asigi Oza Singh amade Mahiro Kyana Athobu Singi photo da Laisu Katuna Ikai Kumna Utki Thoram da Saru Yakiba Manipur University ki Oza Singh na Khongjom de Lak Pada Lebak Miyam Athobu Singi photo da Laisu Katpa ki Matakta Aikoi Isan Isagi Ithau Masak Khangna Levaku Thapuk Thoram Singh Thamoi Singh Tau Matau Tai Fongdok Naki
loinana Manipur da leiriba mahiroi lup natraga tongan tongan thabak thoram singda ani thokpagi satnabi asi thadoktuna amato ina punsinna naba hotnagadabani Manipur na British ki makhada laikiba asi lingjel manadaba amaga yengthinabadagi thokpani maramasina haukiba thaudok singdagi para tamduna aikoi amato ina punsin tangai fade haiba wafam sing fongdoktuna mahiroi singi pungning singsinki Auna para berjumpa itu siapa saya? Asyik ya kau itu tiga dolar sandi, para adik kali rogo ya kau itu puncan ba, ya kau amang amang tanah ba, ya kau pasal amang amang tu kaya dah mesti jadi, ayo tu, orang pun berjumpa hal ni ya kau layu je ba, baik pun semua, ya kau ada buat program ini dengan Manipur jadi semua integriti, lama semua sopa ya ada ba, ini tanpa amati. Minta bahagia ya kau nak tahu riba thabak dah, apa ni niat cari waktu ya kau sang dah ba, ya kau nak tahu riba thabak dah, mitoi biar tengam ba, aduh kau Manipur ki ning tambak kannan ba kumja lising amachani pan mar taramathoi April kulum doida British ka songna ki khongjom lal gisahi samakun surapagi ning sing thauram ngasi asailuf Manipur madi ipa thokok ani na khusam na dun pangthokre naurim thong dalai ipa thokok ki sangle na pangthok ki thauram masi ga mari lena na asailuf Manipur ki general secretary makhon mani mongsab na phongdok ki bada aikhoi gi ipa ipu sing na lamdam masi gi ning tamba ngak tu na palam bane isa gi nat mayek amadi lon leijaba iram dam masi ning tamba pam gi wakhal lol iraisa sing lairi isa gi nat mayek lon leitrabadi malem gi sakhot lamzil saruk yab ngamloi maramaduna lamdam masi lairi ba fur khuding na punsintuna aikhoi gi ipai pusingna pamjar masing fangna ba hona se amaromda lamdam asida lairiba aiba singsu laibak kidam karigum thabak kharadi utpa yai haibagi wakhalonda khongjom lal gi ningsing thoramas pangthok pani fongdoki thoramas ga mari lenen aiba aibi kyana saruk yaduna saireng saidinaba masu pangthoki aiba singna laibak kidam mukta koina kari topa yabage ai bai bisi yaudragadi sagi ningtambadu so ibagi thokdang yam chawi shagi iromdo moina akhoi leijari ba lon leijare mayek leijare akhoi nat culture leijare hiram khungti mangta akhoi leiri ba akhoi sina kari gi mipan tanggadage akhoi ningtam leibisi yaina haibase madugi spirit tune akhoi na amuk ngasi songkha leibisi akhoi punna thong manaba haibatai amaga cooperation pinadana wakhalonjin nuksinana communal gi walaitaba dharma jar bizar laitaba punna changhin minaragadi koi ahalaman sing ipai pu sing chana mi ba moi khudung do koi inmada I mai pa kane lojei Nakalamoromda khongjom de palan saruk yanan anba president Pranab Mukherjee ki khongchat kamari leinana Lalauluf UNLF RPF amadi pripak na semba coordination committee korkom na kaukiba boycott amaram oiduna mahausa gi punsida sound akaiba pikre boycott asina maram orega inter district service taw passenger gari sing senakide Imphal mayon da leiba paunam sung thangal bazar gi dukan sing thong lonna ki amadi ima kai thelahum su mi itak takhi Nakalamoromda president ki khongchat asiga mari lenana thoning da thodok thoktana naba Manipur police ki personnel sing na mikup nahum sing na section thorang lokot ki Joint Committee on Inner Line Permit System na Manipur ki Chief Secretary ki khutang da India ki President Pranab Mukherjee da memorandum ama pisin kre President Pranab Mukherjee da ngasi Manipur lakwas da GSA LPS ki mute singa haktheng na unan ba Mangzong na haija khrabasu Manipur government thawa sabidabadagi president ka unab phangkidaba maramna Manipur ki chief secretary ki khuthang da memorandum adu pisin khibani hana JCILPS ki convener Khomdram Ratan fongdoroki ngasi Segar Road thaudaba phok lekai de leb JCILPS ki office ta paumi singa unab mada Khomdram Ratan na hai kibada punna point kunmari yawba madi annexer taramathoi yawriba memorandum adu da non Manipuri singna Ising isaw gumna hengalakpagi yellow mi sing mangkiba yabagi akiba lairiba sigi matang marik sumna khangan ki amadi Manipur Legislative Assembly da pass tawkiba bill ahum adu implement tawnan Manipur miyam na khawrang na ngai tu na lairi haibana singba wafam sing yauri Khomdram Ratana makha taraduna hai pisin kiba memorandum aduda yellow mi kanna ba sanction kiba khongjang sing amadi mahiro yama laikidabagi matang da su panki loinana bill pass tawrbu matung da bill adu mayokta irang hawrakli ba su kanagumba agency karana Manipur bu thugai bu pambadagi tongan tongan kanglup sing da inchinduna thoan mani haibana sing akup wafam sing memorandum aduda yauri fongdoki Manipur ki ba gauri ti ko yellow mi ki aseng ba saktam je sidi piho buna chumne khalakanda ko CSO sing organization mayam kauraganda khudakta emergency meeting kauraganda akoi web loraganda masi akoi direct unadarasu akoi gi Manipur government gi khutangda pira jabe gi decision loraganda akoi Manipur gi chief secretary gi ma bijar personal indiana akoi gi
ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯅꯤꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯅ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯥꯝꯁꯤ ꯁꯦꯠ ꯇꯧ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯕꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯇ ꯆꯦꯗꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯐꯪꯉꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯗꯨꯅ JCILPSꯀꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯟꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JCILPSꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ JCILPSꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇ ꯂꯦꯕꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯅ ꯍꯪꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯟꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯟꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯋꯥꯀꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯤꯜꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯕꯤꯜ 2016 ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ JCILPSꯀꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯔꯇꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯃꯤ MLAꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔꯤ ꯍꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕꯤꯔꯅꯤ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯍꯪꯉꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏꯇꯣꯡ ꯐꯝꯗꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜ ꯂꯣꯟꯅꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯃꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ PIL ꯑꯃ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯅꯤꯇꯥꯏ ꯄꯥꯆꯨꯊꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 15 ꯌꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏꯇꯣꯡ ꯐꯝꯗꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅꯗ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯋꯥꯔꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ MC ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯣꯝꯕꯨ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯋꯥꯜꯂꯒ ꯆꯥꯕ ꯄꯩꯁꯟꯗꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤ 20% ꯌꯧꯗꯕꯅꯤ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ 15 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑ ꯐꯥꯎꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯉꯦ ꯐꯪꯗꯦ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ MLAꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯇꯧꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯣ ꯆꯦꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯋꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒꯤ MLA ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦꯁꯦ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒꯦꯗꯅ PIL ꯊꯥꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ JAC against the hit and run case of late Oinam Kunjamani Maitai of Yaripok Lai Manaina Tha asigi tang 13 fawbada Yaripok Police na Kunjamani buthom gari fab ngamdrabadi tang 15 dagi Yaripok ta pung 13 gi ban satharagani hari ngasi Manipur Press Club ta Paumi singa unaba mada JAC asigi convener K Sanjitna Fongdorokibada Tha asigi tang 19 gi ayupung 10 tabu matamda Yaripok tagi Thobal chenba diesel auto amana Kunjamani Buthawal Wangkhem the Thomlambani Numit Atudagi Rasmeti City the Lying Lerakriba Kunjamani Ngasi Laikidrena Fongdoki Taudoka Sigamari Lena Yaripo Police Station the FIR file Tauduna Thomlamba Diesel Auto the Langla Langjin Pira Fawada Afa Apun Gitabakam the Paikat Pidre and Sanjit Makataki hantang tai bandagi nang asi phawda
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯡ 24 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯖꯔꯦ 24ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯛꯇꯣꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯛꯇꯣꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ 25ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5ꯗꯒꯤꯅ ꯇꯥꯡ 16ꯒꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯄꯣꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯟ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯄꯣꯛꯇ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯛꯇꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯏꯄꯣꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯐꯣꯔ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯤ ꯔꯥꯖꯁꯦꯈꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯐꯣꯔ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯔꯇꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯟ ꯏꯚꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯤ ꯔꯥꯖꯁꯦꯈꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯦꯔꯤꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯎꯠꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯣꯔꯥꯏꯖꯣꯟ ꯏꯁ ꯀꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ The purpose of my visit is to recognize and to celebrate the rich and vast cultural heritage of Manipur. Very happy to announce that for the coming Sangai Festival in November, ICCR would help and facilitate participation of international troops from different countries. Manipuri Jagoi Maruki Yankayumdoiso Foundation Day Thorum Ngarang Lamboy Konang Kong Leba Manipur Jagoi Maruki Complex the Pangtokre Manipuri Dance Performing Troupe ki Singthaninga whatever dance group ase Manipur ki Saknari Guru Patma Siri Amubi Singna English sing Wachapat Humpung Doi Hogokuna Manipuri dance ki Ningthira Masapu Yokatna Naba Hotnarakibane Ngarang Pangtok ki Thorama the Uripok Assembly Constituency ki MLA L Nandakumar Zain Manipur Dance Academy ki Vice Chairman Hizam Tombi Patmasiri R ki Asobi Sana Yauna Miyoi ki answer Yaki Thorama ki Saruk Amoina Manipuri Jagoi Maruki Layo Krab Guru artist and the members singi mafamda Haikat Leka Tamduna Ikai Kumnab Utki Lunana dance group asigi Mahiro Singna Thang Laiteng Haiba Togal Jagoi Amadi dance drama Sri Krishna Balya Lila Utki Ngarang ayuk pung mga minit tara sa pamatam da District Police Commando Bisnupurna akaknaba pau fangbadagi Bisnupur Bazar da thibon mugi tabak sa thabada KCP poirai maitagi active member makulai kona na fa bangamle farab mi ode thawal khongan bidagi yumna mani alias nanau alias telhaiba masagi sahi kuntra manga sure hari mi osigi matak da Bisnupur Police Station gi makhada case am register tawkhibaga loina wahang pahong gi thabak kana sathari Matang aswaida break am lauzage Manipur madi malemgi tongan I pau single loina na ekoi break te gyam thuna hanjarake impact news pu mjeng ta duna lebiu Kuirabagi tungda punbasi nungai Sumi Madi kari tore Maag ise double strengthening sing pumali Mangonda piu double strength liver tonic Lipsap DS Lipsap DS double strand liver tonic Break matungda mayam omana taram nokchari loina bulletin se gi makhatabu pau sing miyam da pijari Manipur Library Association Malana Sinduna BT Road Impal Leba Manipur Public Library dengasi World Book and Copyright Day gi thoram pangthokre ngasi numidasina miyamda lairik pabagi hainabi lehen naba masung aiba publisher amadi atai mari lena bamiyoi sing thengna ri khudong sa da sing adu hanta hanan pandam thamli Thoramadu Saruk Amoina Tang Fang Lyric Mayama Utki Lonana Thoramadu Saruk Yaki Basingna Manipur Library Ekuning Tina Sana Handuna Manipur Lady Public Library Singi Fibam Pagat and Bamatau Tai Haina Fongdok Naki
Hauzik wangkai hizam lerek thok leba wathok ase miyamna thawai bidraba maira sang natraga karisu leitraba ima kharakha ki natte English singani taragi January taramanga da matamadu Imphal East ki SP ki table da hizam Ratan Elias panthau gi mihut amasung wangkai mayum lerak wangkai hizam lerak amadi wangkai pukramam lerak haidaba lekai ahum asigi yana ki wafam sing ngakna satpa ngamdaba singbu ikai khumnarak tab amadi sahi supan nomada pung kunmari gi manungda pung tarani thoi law khongduna thinduna lining chathariba sing adom gi laikai da satharabadi kari thokani hana hizam lerak development association wangkai nongpo ki serol lamana pn da phongdorakli wathok orbam pham asida thorak pa phatagi dai ta pumna mak MNF kanglai salai apun malup amad ima laisem inat loisangi lup singna pugada bani hana serol asina makha tarakli Manipur da yanan bo ina Valvoline Cummins Private Limited ki nauna putokba Bullet Engine Oil ngarang hotel Nirmala da launch tawkre Valvoline Cummins ki Manipur ki authorized dealer am oidaba Radha Enterprises na sindura ngarang hotel Nirmala da anirak suba Valvoline Cummins Private Limited distributors meet pangthokpa ka mari leinana Bullet Engine Oil adu launch tawkibani Thoramadu to Manipur ki tongan district sing the leiba Valvoline Cummins ki authorized dealers sing na saruk yaki lonena company sigi territory business manager Devarika Fukan amadi sales manager Umes Karga na company asigi hauzik wede phibam sing dealer sing da khanganduna makhata na company se da thajab thamduna chatminana no wafam sing phongdokhi ngase ayuk atheng mada sit ke nonglei nungsina mayang Imphal Bengunda yum samrom amangata thoan kre loina mi tara humdoi asok apan nangan kre nonglei nungsit aduna yum kai humdo ke batana tana yum tekba electric post tekpa amadi turakpa lambi da uwa faijin mana sing thoan ki lambi da uwa faijin mana maram oiraga gari amata chasok chasin tauba ya khide hauji fawbi wana mi tara humdoi asok apan nangbagi paw leirabasu asok pagi masing hengalakpa yari haina panari Hauzik sanabagi pauda Manza FC Nilakuthi Taret Subalet S Amuba Singh Football 6-a-side men's open football tournament ki league match amada mai pakre Youth Bradista Club Tera Sapam Lerak Nomai Them Lekai na Sinduna Club asigi sanabung ngasi ayuk sana ki ba tournament asig aroba league match amada Manza FC Nilakuthi na Juvenile Club Tera Sapam Lerak Panjal Nipan Marida Maithiba P ki ba loina na Group D ki league champion oiki Match asida mai pakraba Manza FC Nilakuthi ki sanaroi Tyson na Panjal Mari Handboy na Panjal ani loina na Milan amadi Sanju ani na Panjal amamam sanki Group asigi league runners up tahawraba Juvenile Club Tera Sapam Lerak ki Panjal Mari aduna Vidyananda na Panjal ahum loina na Newton na Panjal ama chanba ngamki S Dhanavir ki senthang makhada sathargliba tournament asigi winner da trophy ga loina na lupa lising kunthra loina na runners up ta trophy ga loina na lupa lising kun gi mana matum sing thamli Thasi kunmanga da sanagada tournament asig ahan quarter final da Mama FC Nepra Menjora madi BS Enterprises Hairangoi Thonga ani suba quarter final dana FFC Naikhalong amasung SDS Lamdeng kuno anina lamba taunargani Ahanba state level mini boys volleyball tournament ki ngasi sana ki ahanba league match ta HYDCCL Hydrozam na HDC Urembambo point kunmanga tareta loinan anisub league tana SUWC na NYVYB Naurembu point kuntaret kunmapan kunmanga taranipan amadi taramanga nipanda maithiba piki Satharagli tournament asig ahum sub league ta SWYC na YDA awang kunubu point kunmanga tarataru amadi kunmanga taranithoida loinan mari sub league tana PBM Wangjing na YDC Urembamu point kunmanga tarataret amsung kunmanga taramanga ta maithiba piba ngamki HYDCC Hydrozam na Sinduna Club asigi sanabungda tha asigi kuntaret fawus tatagada volleyball tournament asida team taratare na group mari thokna khaidoktona athohen tanagadori hayeng tournament asigi makhatab league match manga sanaragani haina tournament asigi convener na thadorkosi role amada khangalakli Dimfo Sports Club Goa na Neroka FC Sangapu Maiti Pikre ngasi sana kiba second division I league final round gi yankhayum doisu match amada Dimfo Sports Club Goa na yumbu oiduna Goa gi Tilak Medan Football Stadium na sana kiba match adu da Dimfo Sports Club Goa na Neroka FC Sangapu Panjil ahum sinoda Maiti Piki Ningsing bayai tha sigi ani da Neroka FC Sangapu na yumbu oiduna Kumal Lampak Main Stadium na sana kiba final league
roundgi nifumanga su match aduda Neroka FC Sangakphum Dimpu Sports Club Goa bu panjil ani sinoda mighty pi bangam kibani match taruk sanakarba Dimpu Sports Club Goa na point taramdu aduga match manga sanakarba Neroka FC Sangakphum na point nipan phangduna chatli thasi ki kun mapanda Kolkata gi Barasan Stadium da sanagada yankai taruk sub league match amada Yumbu Mohan Madan Sporting Club amadi Neroka FC Sangakphum anina lamba taunargani English singani taranithogi Olympic bronze medalist amadi mangarak world champion oikarbi boxer MC Mary Kom bu Rajya Sabha gi MP oina na bugidamak Prime Minister office na nominate torokpada Thangwaiban Assembly constituency gi MLA KS Joy Kisan amadi Thongju Assembly constituency gi MLA TS Beswajana harau nungaiba amadi thagat phongdorakli Prime Minister ki khongthang asana lamdam asigi sanaroi singda pungning thawgat halagani amadi awang nungpuk lamdam gidamak ma ki thamoi da leirib nungsi badu pauzela ma oina phanghallagani haina serol asina makha tana phongdorakli Aroibada bulletin asigi headlines amuna thamjari President Pranab Mukherjee na ngasi Khongjom War Monument sanga kre Manipur gi layo karbaning kam lanmi singda ikai khumna ut kre Khongjom gi lan tham thawai na pon thapi krab athoba sing mapam da Chief Minister Okram Iwobina luching bu miyam na hailai katuna ikai khumna ut kre Yellow me Kandan by Assembly na pass of Yellow the SNP bin na JCLPS na point kunmari yawa memorandum ama President Pranab tapisin kre amasung laida ba miyam na sing yen bada MLA minister sing yawa yabra yadabra habi matang da High Court PIL tharaga na BJP Manipur President Saubuna Pongdokre